Komputer. Komputer pertama kali diciptakan oleh Charles Babbage, lahir Inggris 26 Desember 1791, wafat 18 Oktober 1871. Komputer berasal dari kata to compute yang berarti menghitung. Dengan demikian dapat diartikan komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung atau alat hitung. Pada awalnya istilah komputer merupakan julukan seorang yang ahli di bidang aritmatika. Pada tahun 1897 barulah ditunjukkan kepada mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Komputer mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum secanggih saat ini, melainkan hanya seperti mesin penghitung. Sejarah komputer generasi pertama dikenal dengan Electronic Numerical Integrator Calculator yang dirancang pada tahun 1942 oleh John Presburg Eckert dan Dr. John W. Mauchly in the University of Pennsylvania. Komputer memiliki 5 generasi. 1. Generasi tabung vakum tahun 1946, tahun diciptakannya komputer generasi pertama. 2. Generasi transistor tahun 1959, komponen dasar merancang komputer adalah transistor. 3. Generasi IC tahun 1965, komputer dibuat dengan menggunakan integral Celsius atau ICS. 4. Generasi mikroprosesor, komputer generasi keempat yang mana dibuat menggunakan komponen mikroprosesor. 5. Generasi artificial intelligence. Yang terbaru dari komputer adalah munculnya generasi artificial intelligence. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب، مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب. دمعي على خد سكب أشكوه يامي، دمعي على خد سكب أشكوه يامي. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. To Medina I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green, beautiful dome and visit the best man of all. To Medina I wanna go, I wanna soothe my aching soul and see the green, beautiful dome and visit the best man of all. مشتاق بصدري اللهب من نار الجوى عجب، مشتاق بصدري اللهب من نار الجوى عجب. دمعي على خد سكب أشكوه يامي، دمعي على خد سكب أشكوه يامي. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. In Medina I'd love to be and see that come upon me, be buried in Al-Baqiyah close to the best human being. In Medina I'd love to be and see that come upon me, be buried in Al-Baqiyah close to the best human being. مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب، مشتاق بصدر اللهب من نار الجوى عجب. دمعي على خد سكب أشكوه